کەچک دبێژن خوازیان خۆردبانە و کال دبێژن خوازیان خۆرتاییە بەگەڕابە و زارۆک دبێژن خوازیان مەزن بوونە دێرابن کام تەف دەبنەرن ژیانە خۆرتێمە ئیرۆ چاوایە دەم باش تەماشەوانی منی هێجاش خەڵکێک نوش پرۆگراما کورد شۆ ئیرۆ خەڵک ئامەل سەر خۆرتێ کوردایە ئیرۆ گەلێکش خۆرتێمە لە دەردۆرێ دنیای کۆچبەر بوونە و ئێل وڵاتمانە یان ژێرەبەنە بێکارن هەکە کارێکیژی دکن بە پەرەکی کێمە و یانژی شەروانن خودی وا پارێزێ و هەن خۆرتێمەر کوردستانێنە ئەو ژینە دووریە وڵاتن یان کارێکی ناکن هەکە کارێکی دکنجی بە پەرەکی کێمە و یانجی پێشمەرگەنە خودێ بوارەبێ ترکیجی هەنە ئەو ژێرەبەنە 24 ساعتە لوا معمەلە و مەشغەلەی خەیاطیین شغلن بە پەرەکی کێم و ئەنجەق حەقێنانەی خۆ و کریاخانی خۆ دەرخن لە ئۆڕۆپا خۆرتێمەنی ئۆڕۆپا لێدێ وەک هێڤر مەدرسەیە دەینێ حەقێ ڕیاوی هێت سوکراوی دەنا هەر هەی 100-200-300 یۆروی ji dê û bavê xwe re rê dike ev ji xeyna heke hinekî dibere ji xwe û birayê xwe re rê bike û ji ber vê yekê çi şixul pêşiya ve derdikevê dikin dê were ber medresê û şixul re bike der ev ji xeynê gotvegerayê malê kes nîne bi serê xwe cilê xwe bişo xwarina xwe neh çêka û karê malê bike vêce dêka were kuramêrê serkêfa xwe îdî çê û tê û vî demî tu bixwaz bê tê şixulê jî û kes nabêje te ne weke te wekî xorta ne mesuliyetиш te tê xwestin û ne nexit vêce ji ber çi tu dixwazî bê xort û te hecî ne wallah tu li xortaniyê vegerê heta weke îro tê bêjin bê demê berê ya werke çikê bew here yan jî nexta bizinekê yan jî bikarekekê nemaye bûye bi euro û tu kuro tu ser çi mistacilî wê niha dema te ê û tê bê xort û tê ji vê tirşikê xwe ez hêvîdarim got dema we jiya me çêtir bê ji ber vê yekê barê xorta girantir nekin wê feqîr ku çira kê der û çira nakê der dê û bav mesrûfa şexsî şixulê malê dergîstî nexit çûn û hatin parastina welat û fêrbûna zimana ûlo ev gihane dawiya xelika xwe ez hêvîdarim got hûn kêf xweş bin heta xelkek nû ji programa Kurd Show